Artishi alho shikim tane. Ado hipo alho no ikamagal tsubze. Ipilono alho kumtsu hami. Sümi alho chekimi agukuhami. Kolo shikum dokyu ena akukumtsu ham zinge gono. Ado hipo ikilane. Ishi dolo kilagubu dalogi shangihu. Akana klakubutsala kodoshi mas mereshsala kugena ajili thokak chublono yesani bu social media la hipo na gamzapu kutsala kyu ene kire kyu jili to mo sholan kyu ina hipo pesli koleshi pitnshani kya tsanyetie Bible and the mass marriage. Bible alho chikulu mas marriage ye kyu panka eb kyu bes koloshi pitnshane ninguno ido Bible jukela ningu ye bo vetalunjono atrishi botu Genesis laki adro mkuta chelana hipo vetal masa nyuktiye Ike Genesis laki adrom kuta chala alhono pamak kumgatsu anapi atipiti lo ana kokolo ana ayaka hachilo ana tibako shu ampiu shilo here abo tulono alho kubgilo alhono adamu ivkma kumgatsu adamu ivkma shu alhono pipkuskyu ena kumgatsikyu ye atru ye atipitilo ena kokokeshelo be fruitful and multiply and fill the earth traguno Klakubusha kyu kimja khoto ye alho pulo shilange mokya alho ye klakubreuno kyu piska ena klapungo klaliu kma ye kyu abhupushange kyu tu akhoto getono mas marriage hipolo ukela albak vishu chumlave kyu anago tumlave kyu muztiso ve kyu tritiso ve kyu tipo tauna khoto shikranju Tie akimjila alho kimjila vek mobile. Akibosha kyu kimjiye kyu kya khoto ye. Alho chaneb kete atipiti kyu khkhbu. Kamga kyu khkhbu. Akimian an pushil kyu la khoto ye procreation. Timik khhlobz tibo gogo keshebu. Alho kimhilana alho jaje shingyu no akimja khoto ketono. Ina paga klavenkyu katikumu tebe kumsumu bu klavenkyu tuna khodok muge igeni no ite hi ido histological BC akhektna mkub diglo gila Alexander the Great na Darus agau Persia la Darus agau na akichu ulbebange Ike ajeboye stateira the second hipo anga hipo bepangito Ike atala hipo lo klakir salana Alexander na Darius nanga sasiklakilana pau officer ngo o spahemi ko ka kabz pagolo timi hotache couple atala hipo lo mas marriage ben Dono mas marriage hipo ye po abokaye as atu kumlami Alexander alhom taju go Darius tim tibakolo no hut pepangetono hipo ye kilalamu Bible biblical sanction divine mandate tim am oshipu hexbu klapu tibono mganan ebkuye alho chala itulamoe
ina chai bab chula tim to mu na kchala na ni amlok mo na ike de upsha amlok mo na ba ye ini cha ghenguno amlok mo ngi mi ana kchala ngi ko ye al ho cham tha ge mi ak bul khla thye mo ge mi tebe jisi ki ki mi ana ho cha gol je mo ge mi ye kchala ni cha ge ike te ka palok to e ike mo kuno kono al ho cha ki mi chin ana al ho ki kimi ve thalwa kena here achipi ep nenge cho Sümi to mono spiritually fast food tu chenge to no spiritual balanced diet chuje moke spiritual fast food kena bayeti akik chala ana ala pala ina paje ku chuje kemi ko ke to no akila home food aki vishi belobzu tucheke kok moke kok to man kuno no balanced diet achokot bo chingena a ukhla al holza thonyekyu anhegin amhegin acha thonyekyu bikela panangoti ba aloki vishnen egemu kuno kono ina brai kati kungu jalhalna khichengena timte ba ye al holza kuchu bikela puloche moke chong Hosaye bidi aro solone bjuno iutim koye my people are perished for the lack of knowledge. My people are destroyed for the lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I also will reject you. Iutim koye alhosa kuchou umtaki vechono kitsakmo ena pa kawai. no it's a milive ke no nigi no milivai here alhotsala angene non kemi sim kimye jenye byu bim la ge mu ni sim je ga no adopsho sim golom la ge no sim agu go pelo kuchu iti benshi alhotsa iti benshi ena ge kemga ye kilo ne tul jenye ne tipo iti benge go no alhotsa hibo ga bes new Piklelanke. Ika koto shi mas mere chibako ekum kumai. Alho salagi aginamu shi kamlai, pape kamlai. Timi tibako pikito mai. Ibu ite ti mas mere stakmu bu toti miuno klakupu ministreshit masai. Kiptim nashike to timiki shil masai ebku ain. Ikele ye hipo pes kimem na baguno gender equality ben. Kiptim na shila ki to timi shil masai. Kiptim na hokal ke to timi kal masai. Tialwe. Ikemunyuno like kimem na kete God created man and woman equal, but they are not the same. Alhoye kiptim ngototim kama api pishle. Ikem pama lachikumai. Kiptim no ku shipenyal hosikena. Totim no ku shipenyal hosikena alho salam thakile ya. Gibong ku peknen. Ikyo gender equality sala idopu Isaiah chibdi adra chibdila Lucifer na alho sasu akem shinge no kuoke. I will make myself like the Most High. I'll be the Most High God. Nige alho no kushil gena nit bashima satono. Alho no kyu kem gena nit bashin tono ebgele ye. Lucifer ye kushvega. Palo kutsupa jikivit bakak cho pa akemu. Alho no kungal no pa kve. And a shikdolo Lucifer ye, Paul destiny, Pakha shekaye bottomless pit. A shekale kaiku misle vesvengu no, alho le kangetono, alho he keep the vechono, Lucifer ye ku shivegena, ninkona detail. Ege gender equality he by pega ye, according to she, feminism theology, and a liberal theology vechono he by pega. Ibu ite ye niagala no sholam pijamu asheshna
Nyegleri nyukolagi LGBTQ hipo exception gemi ashe shinati ashe kohole chene shabicha kila Bible na 1 Corinthians so togulone kyuno hitoge ko ya alhokaple lomlai ebju golatli homosexual kipti totim temu khije gemi alhokap Pulilomla epeculo, ite ye gay Christian, homosexual gay pastor, tiri pegane sebiche. Isku new tikeli hipo pes apostasy epen fallen away from the truth. Alho ta kuchou lono ikasis kichlo puliku tikeli epen. A generation of believing lies. Tikali bo ye akim ki pulikyu tikali de cho. Kichlo pulikyu tikali ke. चलता है generation. एक कई आलो चलागने पुल खामले. कई आया खा वाला लना आसमुल वाला लना. निके न क्यों सिंह ने तब वाला ने चेवे नि ये पे क्यों वाला लना. Mas mere chu background etle gangene yeju ido alho chale do kila kikmga na khotu ana gogo kirishenju na khotu ikele ya itehi nyingno ni technology kala agibo sha kemi to mono agibo khavel agibo kemi to mono adan khavel adan age dologi akhwaj to mogi ko khali tum da pun khan te kilo ne ganti te al hoye gibden ne mogyo te al holsa rejection ve gyo mili ve gyo no gyo mogyo teacher samo ekemu abo khayet lange te ono mass marriage hipoye ina io pinnel ne pingulo ye al holsa ne be kiptim laki uno totim laki uno kiptim laki uno atala tipoye Kelapung kelaliuk magi hukus ke ono kelapu kelaliuk hulep ke ono adoi kipena atala tipoye angwa vashina kiptim lakip totim lakishu ini bebu alhog kama bachkela aku ko kumtsu de shege bu akin shima sakim moikemu kelapu nalan kelaliu nalan aksamaban tiba wala aku ko hono aku ko ngwa akin shiske wala kila alho kikmga ena alho yerzakiklana atibitinen gogo girishanen ena alho kibru ayakai bolo vekpawanenke igihu hibo pes ningshikum deglale igim bijedoy mas merechibo shingem shinya shalo ningwala kamoy igim alho chalai deolo alho chane kyubenga alho chane pikyu shebane bayam gan akhshinya hoshini mani goni sheni yari bokum agishengim alho cha vechebu alho cha tipo question shikyu takiye dia alho no mubuni kin kichlo hegib dekshelwa gerono alho sholi bigebu gai mataga do bitila shaitan na jisigje kisigjuka sala no eno ya honaye hetme jisi al honupta tono ikemu shaitan no ku siga sala ebju bes sentence atgla sala sikecho niuno hu eden gutulo adam mo ivkmavlo shaitan al hoye akhati bo chkevle kesha ebjela ivno sakayuno bugevlope shaitan ne kishbede Ogone ibo chaye anhit khakvenen ogjone ibo chaye ogoy alho toivenani cho kele khu plete alho cha puljo satan plete shin tono semi agogo enak pulun chula kemi ko plonegi nimal ho cha pulu ena papenge hono kiptim laki totim laki kiptim laki hono ki hono atsala tipo ye Hekimia tokareguno, adogareguno,
tipo je ku bzi alho heb dangers kolaye alho salne be ado khlo efficient punga je chso ko nga tsale alho sake ado khma sake ibzi atole tipo ye angwa nga klapungo kla lukma balonegi loto shibu tebe shibu teke shibu klapungo kla lukma kamga tsma sake ningno ahole kitaru bunglo Bible nispe trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding omlaka sibes olho shobklo and olo kitsu o shitsa tibo sho begevilo ebjecho begevilo ebje ikim ina hi alho chalne bani mas merechi boye tim loksu hiboye timuve takulu kaikini as a social obligation the ono hiboye mas merechi biblical mandate and authority anointing kai ikemu mas merechi boye social marriage social gospel ne begaiku the ono shish kemesha loikemu alhono kumugha tsibo gebino libikevelo ningna tibo vejo experiential ishidolo Sümi agogo akana achi necklace nyan ibo Sümi utketini akoto talalaye palo gela kamoy ikemo agogo hoyalo pulpit lana hile itima sakiye pastor no omilida youth leader Sunday school teacher akuchebo sasa achinbu pulpit lana dabe eko khebzu tibo sha gye tie alho salaki she penka ge tak kumso masai hibo justification thingyono timto mon 1916-17 la insim kono France ga halu kila Sümi achiniwe Sümi konal hoitiga Kohima kilana 1904-1905 Mugukchung kilana 1920 tiba olakinal hoite jode France ga halo kyuye alhom thage olaki ni bunsna tikhali tiba olakila asadum la chekyu tikhelnake Paul ne pe press forward I press forward nyaki how chen ibibche Paul ne kyuno nyaki ha chen ibche tono nyak kaido wenip monshi Teono tikhali boye nyungno jona Sümi jwaje uno shinye bagaye chanyuma kso tabma basana shi asholam ni masana ibuni maji masana cho teono nyungye azuhama sagetono athu ideo athu hakela die alhoblog mopu lotn puna athu jikela am ketsuk chola vegitoi Sümi culture na khota shebu alho chang na Sümi culture no skukung khana baye gibang kyu gumza peknang Deuteronomy akedum kukini arpunglo totimye kiptem hamga pumonjuan kiptimye totim hamga pumonjuan le chakoj Deuteronomy mkukini arpung shaya achi boye common sense vetagulonomi ye totim no buchenye pyutan ibzu kiptim no akana pan ibu moni maye te miem sim no salgego tibago na khodoshban ibu te dimapur khalaye kholam no achipu tu je saklera to ono ye bible ne bigye hibo kiptim no totim jamgapu totim ne kiptim ne hamga puye ikimem tsawe abomination e pangicho kimem tsaw abomination pu bolo original language logicala disgusting te gobete greek hebrew logicala alhona mtichekyu alhona apum khchekyu nyuno achkoch megela alok khchekyu de kiptim no totim hamga totim no kiptim hapke alhonu jwa gye apum khangecho teono alho sahibo pes
Because in a huku to love, Hamia aluminium sake. Aluminium sake. Item alhotaye, Vemasaki ono, Pivan. Nilmo Solomon, I'm Puakatsin, Alojla Kaktin. So, Solomon and Puishal Genesis. It gave a mass marriage go. Here, mass marriage kumugha, Tame did all on the river Talange. Iku Alhono Deuteronomy Chritz warning schedule. Ega Deuteronomy Chritz as a chip than a pisciclo. Lay Alhone Pukisibeti. Isalim Kovla no Ashakele Gilla no ye Kilem Shayektamikapus no Kaushike. In Ambus no Kaushike. No Akau Kishagilla. Tim Tiboye Kurishi horse comes up with hexmoon. So Kurishi hexmoon. Get the bow be I can you kill him, I can you Egypt like again. Egypt like you de Every I'll hold on a Deuteronomy Chritz. I can you know I shall clearly like Shunat and the hexke. Alho sanne tiba penacho. Ikele tapto like it Solomon hepon jabija. Pana Egypt like Solomon patu ye Pharaoh Egypt la Pharaoh na aktaunga lunshi. Iba pana tibolana Asheshi Moabite mlu, Edomite mlu, Sidonian mlu, Hittites mko lutonishin. Atru gamitsin Arotacha. Atru gamitcha kake Arolaki Luju. Down to with land. Iku Akibok sheep on Archipshimo regular Ashekala Solomon Egishvega. Demi Catonia like Pun, but Catonia like a gun, Sulop with Masayona, Kumtsulau Achinik shoot together. Alholo Amlok Jevenishi. Alho have Devenishi. Alhonalok skill, I can skill. Alokzana aski Dr. Busso, Ashekale Alhom Tagemis Lavekevike. Ghenguno Ashekale Alhono Pakakatbok Jevete. United Kingdom become divided kingdom. Tivunat Lawye Tilene Shitola Israelimiye United Kingdom Tibasagam Lape. And Pujisne Gamuno divided kingdom Tibo United Kingdom Signangetono. Kilemu akap tiboye aikinu. Tibo segamla kuye te kuloweka. Shina tandi shojup kigelo. Kurish shojup kigelo. Totem shojup kigelo. Egypt like you de kigelo tav chobu shipu vegelana alhone tipo. Paju alos vepu ashakala Solomon neptu kushepka. An pekadon laki. Payet bekolana allo givishlo. Baga piklo. Palo inolukyo. KJ Pana Tibago Shilu Jenab Jobu, Allo Kimi, Allo Kumugha, Ashakala Pana Ecclesiastes Lege, Yasablege, Hakuchabu Adu. Adu, Help Jabadu, Epi, Pike. Eke in Hibo, Pila Kuye, Hortushi, Alhotsa, Hepove, Alhotsa, Milivebu, Huvekila, Gabon Kirvichin. Gabon Kinam Bushvichin. Ana Satan Bosho and Bushvichin. Ashakashiri. He in a pincha guya. Klakupu hippo ye and Bujisingo Aguko Gamadalo. Kuposhiluku and a high duty po. Chikishiske. Jisu Christono bride. And Aguko no bridegroom. Tibolo Chimiskilla. Christo Kukuhola. Aikimi, Aiku village bay, Aikimilo oin Pukimielo. Biblical mandate, Aimpuvilla or Kimi Koklo. Efficient Pungum cooking. And Aikimilo, efficient Pungarum cooking. Oin Pukimielo, Christana Kokimigeto in Pukimielo. Aimpuvilla, Ampulonoye or Kimi Koklo. Ashekauye. Adan kovila obaza wolo ebjecho.
Eke hibo ye divine order. Divine alho neki kiti skill. Abvila an bikimyola be. An bvila an akim kokle be. En an lukola apmazak mo golo gecho. Tewono kono hibo shingina. Akibola kumugha. Akibola ngwaga. Ene babe jono alho jikubu shitinge. Tewono nye neshel na trinle vegete. Ishi piana mu shinge me shanen. Ene tie putu tau katake kemu. Kibangwa kyu dole na tseba psa kuye. Mass marriage hibo ye social marriage ke dono ye divine marriage kumwa epi alho authority lana hibo declaration. Shinsh kem na shalo ikemu alho kumga ye na ye itul monen. Dona alho tseba kapas pisikela hamye ne kete alho kemonen amnalo monen. Ikem alho tsai non tui sim kimel gyushil zama gem ni sim ge. Ebo ambeshik dalo ka ge gyulo. Pujush gyu alho tsapem ga gyu alho to kho gyu ge ne ko kum tsi ti ge alho kel che gi ba ka bas sim kimel gyu tim to mun kichlo ka bas ku jo shibz ha holo che ge me kum la kan gyu to no alho tsai ba ka bas biblical response to mass marriage hiba pilgyulo no kyukena oblo no momu kyukena kuches kiklana ve thalaga ye alho shikimti hele chulagem dola hamiye amlok mo gyalbi ikemu ina shela tkle vegete alho tsave thamla kemiye ajola egonu kungula na la pur chekemiye kebangmen an hiba ve chono no yalo gyuk mo bo agkamsu bidala shivel vekemu opelano alho vilenjono iginjulo okibo otenli agugosa se kigolo na pektigi ve chono kekemga ene tkeli iko shegyu alho blo khkhil masakena hibo ka besutani